Hello, so pite. Nadam Jingo hinam. Tunin zong asisomleng officer general konin tuso anangai kit uhite. Tun ngai tau hite. Ehsan ten ikitu monau Mudoh Jingo. Ehsan te pace kana ki Mudoh khat chu hiti hin ihin ho uve. Kukite nang hopi hi mi boy ta an hiwe. Abang le zolen na tiwin, abang le kukilen na tiwin, chihi ahi refugee na hi uki het do na chutin asunun ahi. Meitei te kisen kisulung dong dano hitai. So pite nang hiti chu ke hititia phungle changle nomenclature boy phat ahitapoi. Lungkhanin dingdet uhitin itup idoyu kichita hisa uhite mi te nuiset ichang pantawve hitia hi ikitu monau Ehsan ten ahe jing tingule nikhating tu masanga sanga agom kom ahin la uwa khutluma ei thamba no hi a kho cha hung kipan kit diu ahi melmate kinuisi sa po hite kilungkharin phephung son khom hite Eslin Sanapati district hung kisim patdan Sanapati district zone Zanhi Chapangcha 1976 kuma district headquarter Karanga ko na Sanapati muna anakicho na kon 15 July 1983 ni kho a kon Sanapati district hung kimin wo pan ahibove 1969 to 1983 kumlaya Manipur North district anahilaya Karong headquarter ahin 24 January 1972 Manipur statehood kimuni khozo 14 February 1972 ni kho a kona akhat na Manipur North Autonomous District ani na a Saddle Hills Autonomous District hitini a hi aniki hom khen a hi bowe Tingnopal District zong Chandil District kiminvo masanga an umahitai 1969 to 1983 kumphat laya Tingnopal District an umahitan ahin 1974 kumachun Tingnopal headquarter akona Chandila District headquarter anikichonin ahi 1974 kuma konin Tingnopal District headquarter ana umchu Chandil muna ahung kichon kal date 14 August 1983 kumin Tingnopal district a konin Chandil district in ahung kimin wo pantanahi 1972 to 1983 sungahi Tingnopal autonomous district noya Tingnopal Chandil abona anikiwai po ahije khonunga 14 August 1983 kuma Chandil district tia hung kimin wo panbep ahibovin ahi by Paumin Len Hokip Allies Lenin Leger Affairs Scheme Kipa khat thupon ginchat ta thuso kimu in aseina sapormei na le cycle lamlin sim phat na dingin kaidu president le vice president in sapormei na le cycle ki jot mat na lampi vethana aganei thone ti thu akizai thuso in asei bena ajun 46 cycle AC honorable MLA P Kimneu Hangsing to ki thua na to bol pat ding dan sei khom na anei diu ahi ti thuso ajong chun akizan ahi kipa ta ahi cycle le sapormei na lampi hi lifeline khat ahin hitabanga lamkai hon sim phat ding atiu hi mizo sin support chi uhiti gilpi pat damdoi ne het nom le aumsa damna IND phabet bong noi to hala hon soding khoizu thi khe thum tabang tha ding nikhana thumwei haptani be bolzom ding hitia chu idon jingle gucheng nat bu si khosi lungchang damna anne min na le numei chi phatna jong api be thei ahi chule na gilpi pa jong phatan te ke hi gilpi pat ka hi ti bailam ta naga het thei ding khat chu nasung sading nasung pe hen hunding malchatha na ne thei loading etc ho chu ahi jingi Israel gal hung kipat umdan thu them khat gamtin gal ki sat hi atam the tai bai hopu khongsai Israel hanglam gam kai langa Hamas galgu bol ho chalo na gimnei ta chu kummasa 2022 langa dinga to gun ananei danu ahitai ama wang Palestinian galgu bol hon Iran le Hezbollah ho ki thopi na athum je uwa anawai ge khau ahi tin document chomcha a konin akimodo enahi heti thugu hi international media hon achi sa Friday achu amudo wahi report chun aseina kumni sunga Hamas sipei hole politics lam kai hon meeting anei now minina ta langin ana umin ahi heti meeting a hi attack nading logistics to gon na Hamas lam kai ya sinwar le Iran officer ho lekha ki thot chom jong azawin ahi achi sa Friday ni June the New York Times in report masapen ata langin
January 2022 apat August 2023 chana meeting somvei minutes ahilole resolution to kichita in ahinta langunahi hechi outlet hin January ha chun zoni sa Hamas control center computer thiltamta Mudoh ahi thuzong anata langi the time zun aseina document ho hi adi le di lozong khulchil ahitai tin aseye Israel Defense Force honjong internal report achomin alakit unvin ahi meeting le thuthot dang atam zo chu Iran in hichigal bol na dinga to gon le sumpe do na anat dan chungchang chu IDF in the Washington Post le the Wall Street Journal ho share anabolu nahi ahin anil honin independent ta in hechithil hi adi le di lo apochin theihon poi EP officer hi a EP meetinga zawham ti hechen hi zong le the time Hamas lamkai yat ya sinwar chu meeting zo si a zaw a hi dan Mudoh a hi ati tua thita top officer Muhammad Defle Marwan Isa te ni wang chu meeting izat hambawa zaw a hi honin Muhammad Sinwar Sopipa zat ya zong azawe akiti gamgi akon Israel sipe infrastructure le civil mi ho attack ding to gon hi January 2022 meetinga seido amasat pen hi the Wall Street Journal in lekha amu achun Iran official khanin Hamas arm wing dinga $10 million gon pi ahi thu apom pi in hi Sinwar in hichi zo chun $1,500,000 athum be in hichi hi kumni sunga pe the ahi thu asayuve thakhat sunga $20 transfer ahin Israel shopping mall le military command center ho target aza uvinahi the post in ata lang hola Tel Aviv Ashli Towers shopping mall len ta hole rail station etc ho zep ke ading zong chu azawe galgu bol ho hin September 11 2001 New York World Trade Center attack abol naw tabang chana attack hi chilha piding atubu ahi dan zong asejin hi October 7 2023 kuma Israel attack anaki bola chu mi sangkhat le zani tabangin thina atua mi zani somnga le khat gal hinga ke mana hi hola mi som ko le sagi chu Gaza sunga nalai ahi Israel Hamas War 2024 Ehsan Numei ichan thoi kitinu RK ichan thoi Miss Violence tia kihen nu hi mi pi hon a ole alim hi amu num lo thimdanu ahitai khatvenia mobile phone ala pe uwin KCP thingnoi honjong kum khat adinga social media la thu ima asei lo nadinga agi kit uwin ahinla adiaw chompon tunin a umna mun dukana bom akoi pi kit uwin ahinla adiaw chom kit pon a hi hichen hin thu so akichai tai vival so zo se tep nanom chu nangai chai teng share like subscribe nei na sumil pi huin tia ka hong taw hi thu so anangai zo se na bonun dam sel tawin ka kipai